Poštovanje, dragi gledalci. Lijep pozdrav za sve. Raja, dobili smo jednu dojavu. Malo nam je teška tema, ali eto moramo. Šta ćeš, mi smo rekli da ćemo to snimiti u našim videima. Kad ispane neki takav slučaj. Dobili smo dojavu da ima jedna stara nana, 88 joj je godina, i Tito ima 88 godina, koju niko ne posjećuje, ni djeca je ne obilazi je niko, usamljena je. Teško živi. Rekli su nam dođite kao biste, vidite, kaže, nema šta ni naložiti, nema ništa. Ne bil ko posluje nešto, da joj pomogne. Ja, pa smo mi, idemo sada snimimo, ona se zove Ferida, i evo mi nju vidimo tamo oko kuće, ona nešto hoda, pa sad ćemo da je snimimo, narode, pa da vidimo šta nam ona kaže. Idemo, Džano. Čekaj, samo ti kažem, ovaj puta ti snimaš, a ja ću da ispitujem nju, može? Može, ja ću snimati. Ništa, ljudi, idemo da vidimo, jer ovo, znači, pozvani smo da vidimo, da pomognemo ovoj nani, Feridi, i ja ti idemo sad da vidimo, pratite, znači, epizodu, idemo. Eno, Džana, Nane, vidiš je sjedi sad, nemoj gasiti kamere, znači, uopšte je ne gasi. Neću ja gasiti, samo nju ispituju, ja ću non stop snimati. Večera kasnije malo, evo samo ovo malo imam ovdje da očupam i samo da bacim kokošma tam. Imam tam u sobi jednoj malo veš neki da preložim, doću ja te. Kako si, Nano? Šta je, sine? Kako si? Dobro je, sine, kako si ti? A koji si ti? Pa evo mi malo navratili kod tebe. Sunce mi ovo ide. Da malo glasnije ne čujem, ja glasnije malo. Neka nam sunca, neka nam sunca. Malo glasnije, sine, ne čujem. Neka nam sunca. Ovo je moja supruga. Ovdje ova ljepotica? Da. Baš ti je lijepa. Vidi. Nano, kako si mi ti? Evo, sine. Stara, kosti boli. Dobro, godina si. Koliko imaš godina? Pa 88 godina. 88? 88. Da mi nije moji šćeri iz Amerike. Nemoj to. Gasi, Džana, ovo, nemoj ovdje res ćemo napraviti. Nano. Šta ti je tu, sine, šta tu? Vidi da ja teba kažem. Šta je ovo, sine, šta je? Ti mene snimaš, jel, sine? Pa snimamo. Ne smijem se ja snimati. Što? Ne daju mi šćer. Oni su meni već javile mi rekli da imaju neki, sa neke televizije, non stop kaže, love ovako stariji narod da usnime. Ja? Ja. Da ja tebi kažem. Mi hoćemo jednu emisiju, narod voli kad je neko ugrožen, kad je neko jadan i to. Znači, mi hoćemo da snimimo jednu emisiju, nemoj govoriti da ste šćeri u Americi. Sad kad te ja budem pitao, ti kaži da si ti usan, da nam bude interesantna emisija, to svijet voli, znaš, bolje će i tebe gledat i to. Razumiješ šta ti pričam? Da ja ne govorim da imam svoje šćeri u Americi. Pa nemoj im spominjati. Reću samo da... A što, sine? Što ti men tu tako? Pa zbog emisije da bude interesantnija. Voli narod kad je... Ako je sve okej, narod nije nešto neće da gleda. Nema... Nije bitno, samo ti reci na ovo. Vjerujem. Poslušaj me. Sine, dragi, ja imam 2 šćeri u Americi. I da nije njih, znači ja ne bi ništa ovo imala ovdje, sve što imam. Vidiš ti u mene ovu kuću kolika je dole? Jel vidiš kolika mi je kuća? Nije... Sve su to one napravile. Nemoj, to nećemo nikak. Ovako, ja što hoćeš, sine? Ovako. Džana, sad predsjedni, stisnite. Dragi gledalci, evo nalazimo se kod Feride i Nane, kao što smo rekli u uvodu, Nani je 88 godina i Nana je usamljena ovdje, živi na ovom selu koji se zove Podrnj. Niko je ne obilazi, njena djeca. Gdje žive ti djeca? U Americi. Imam 2 šćeri, jednu imam u Teksasu, a jedna mi je u New Yorku. Evo, čuli ste, znači ima 2 ćeri, vjerovatno i one ne dolaze, ne obilaze i to. Kad su ošle kćeri?
već su tamo 25 godina. Udate, imam i unučadi, imam i praunučadi. Imam sve. Kuću su napravile, obnovile. Ja sam imala lijepu kuću i prije toga. Sad su one kažu, mama sad... Znači one ne dolaze? Dođu sine, dođu svake godine. Prekini ovo. Nemoj govoriti da dođu, znači reci da ne dođu. A što sine? Ali zato što ne trebaju da dolaze. Ne trebaju. Nećemo, o šćerima neću više spominjati šćer, znači izrezat ćemo ono gdje piše da su o šćerima. Imam ja sine i penziju u Njemačku. Džana, i ovoj sjeci, ne smijemo nikako bacivati penziju i to. Znači, Nano, vidim, ovdje ti je, ponovo ćemo, Džana, idemo, znači, rez, sad. Nano, ovdje ti je prelijepo, vidim. Ovdje bi ja volio doći, joj, kako mi se sviđa. Sine, sve je usređeno, uloženo je ovdje. Sve i prirodno vidim i tako. Imate li neki... Vidiš asfalt mi tam, sine. Sad prošle godine u ljeto kad su bile šćere, one su mi napravile asfalt. Pa nema, težak je put, vidim makadam. A de mi kaži, imaš li ovaca? Imam sine, imam i ovce. 68 komada imam. Imam 5 krava. Pa kako sve to... Pa postignem, dobra sam ja. Ja sam zdravstveno dobra. Nećemo ovce nikako. Malo me zeza pritisak, ali dobro sam. Rez, nećemo ovce. Moram naći nešto drugo. Znači, ovako, Nano. A ti reći... Jel vi mene snimate? Ljutit će mi se šćeri. Ljutit će se šćeri. Kažu da ima obilaze ovi neki sa TV neki nešto. Kako? Možda sine ti znaš. Sa YouTube-a. Kažu da obilaze i da love ovaj stari narod, ove žene. I da tu prolazi, da ta bude neka gledanost. I šćeri su mi zaprijetile. Mama, nemoj slučajno, kaže, da te ulove gdje na panju. Slučajno da te ne bi našli da te, kaže, snimi. Sine, nemojte me snimat. Ja vama mogu sve ispričati što vas zanima. Zdravstveno sam dobra. Njemačku penziju imam. Djeca su mi po Americi. 68 ovaca. Puna je u mene štala. Puna mi je štala. Ovo nama ne godi. Hoćete u kuću? Hoćete mi u kuću malo ući? Da vidite kako su one sredile. Znači sve kažu one američki da hoće da srede kuću. Evo vidite kuće kolika mi je. Kuća, to je najveća kuća u selu ovdje. Ja živim za svoju djecu. Nano, ovako, kakav s komšijama, jel' slabo ti dolaze i to? Nije sine, svi ovdje dolaze meni. Non stop su, ja njima pravim i ovdje gozbe i na kahvi su non stop. Kad mi šćeri dođu, pa one ovdje teferč napravi. Savkom šiluk se okupi. Djeca mi fina, poštuju me. Isto imam jednog sina, nisam ti rekla imam i sina, ali sin mi je sa mnom ovdje. Imam i snahu, snaha mi je isto dobra. Snaha mi radi u opštini. I oni imaju dobre plate. Sin mi radi u bolnici. Dobro, Nano, nećemo. Ajde malo o tvom životu. Ti imaš 88 godina, izgledaš mi mlađe dosta, ko da ti je 60, na primjer. Ovako, po izgledu. A de mi kaži, gdje si ti radila? Sine, jedem ja vitamine. Ja jedem vitamine, mene šćeri sve upominju. One meni svakog mjeseca pošalju po $500. Svakog mjeseca one meni uplate, mama, nemoj da se sikiraš, ovo ti je samo da ti nam se zdravo hraniš i da nam duže živiš. Sine. Ti meni kaži, gdje si ti radila? Ja sam isto, dok sam bila mlada, radila sam. Bila sam. Pa, bila sam Molde Ruž, Francusku. Molde Ruž? Tu sam radila, tu sam čistila. Ne mogu da vjerujem. U Francuskoj si bila? Ja bila sam, s mužem sam tam bila. Jedno vrijeme smo bili tamo, moj muž je zaradio njemačku penziju. Šta je on radio? Ostala mi je dobra penzija. Dobra mi je penzija, odem često i na teferč. Moj ti, i sad ja se dobro držim, ja sad poigram, I znam svašta, fino, i s ovim svojim drugarcom, evo vidi mi Hadžira, evo sad mi je zvala, evo vidiš Hadžiru, i ona ima njemačku penziju, non stop smo mi zajedno. Fino se ovdje u selu živi. Sine, jesi ti u snimu? Moj snimak.
Nećemo ovo snimat, Džana, ovo neću, žena snima i ne daju joj šćeri šta da se radi, nema veze, pokušao sam ja, kad ne dam, ne dam, jer ima... Što me nešto štrocno sine ovdje, ništa ne ufati. Pa sad si poigrati i kolo tu. A od toga, već su godine, znaš, nekad mogu, nekad ne mogu. Nekad mogu, nekad ne mogu. Ništa, Nane, Jučer sam išla po neke lijekove dol da dignem. A gdje ti mi kaži, Nano, jesi ti ovako... Pješke sam išla, sine. Ja mogu otići, iđem ja iz ovog sela. Odem pješke do autobuske stanice. Onda ima Jusuf, on ima onaj kombi veliki. I on nas vozi dole skroz, do te apoteke, do doktora i uvijek nas odveze. Platim ja njem po 50 € mu danim, uvijek. Kaži mi, imaš li kakvu želju? Imam. Kako? Imam, sine, želju da mi moja djeca stignu i da su mi zdrava i živa i ostalo sve imam, hvala Bogu. Ne, imaš li ti kakvu želju? Ovako, da ti se pomogne drva za nešto drugo, da se plati struja, da se kuća obnovi ili tako nešto. Sine, kako vidiš, ja imam kuću, a mene ne treba pomoć, treba li da ja kom pomognem, sine? Imam ja. Imam, šćer mi pošalju, imam i njemačku penziju, imam, sve znači imam. Ne da uopšte pomoć nije potrebna. Ništa, Džana, vidjela sam, ne možemo nikako paliti ovdje. Moj sine, ovdje se lijepo živi. Kaži nam, ima li ko da je u selu ugrožen ovako neko? U ovom selu nema, sine. Ovdje svi imaju velike kuće. I svako ima nekog vani i tako da ovdje nisam čula. Ja kad hoću, sine, da danem ovako pa dođu, trebam dati vitra ili nešto. Ovdje u selu nema. Ja moram platiti taksistu pa otići u susjedno selo pa naći. Neko koji je ugrožen. Ništa, Džana, s ovim nismo mogli riješiti. Znači, Nana neće da sarađuje. Sine, što me ufati, promaha me ovdje ufati kako sam s tobom. Znaš kako me sine ufati? Ufati me, sine. Hajde ti. Nana neće da sarađuje. Ne znam šta da radim, idemo naći neku drugu, to i to. Mislio sam, eto, da narod izađe u susret. Hadžira! Hadžira, evo novinar, hoćeš se ti snimat, Hadžira! Hoćete snimit Hadžiru? Ništa, Džana, idemo mi. Ajde sjed, Nano, još malo. Sjedi još malo. Sine, dragi, moram polako. Malo kako sam ovdje igrala, ako me nije išijas me malo ovdje ufatio. Gdje ti meni kaži, mogu li ja... Možeš mi čašu vode jednu donijeti? Donijeći, a možemo mi ubaciti makar, isjećemo mi neke fine priče odavde. Možemo li ubaciti? Sine, da me snimate, jel? Ma ja. Ne daju mi šćeri. Ali eto, ako ona neće gledat, ubacite tu što vama štima, sine. Pa hoće, makar pozdravi šćeri, eto, hajde. Može, hajde. Hajde, pozdravi šćeri. Čekaj malo. Sine, što me boli. Jesi lijepa ova žena. Otko ste vi? Iz Živinica. Živinica. A sad mi žao, eto. Hoćete sok, kahu da vam? Pa onda smo dalje, imamo još... Imamo stranke druge. Neka. Eto, pozdravi šćeri ovako putem. Veliki selam za sve ljude i veliki selam za moje šćeri, za Ajlu i za Almu. Ajla i Alma u mene su šćeri. Evo i mi pozdravljamo, veliki pozdrav. I dođite mi što prije iz Amerike. Veliki pozdrav. Uljeto mi dođite, ljubimice moje. Veliki pozdrav i od mene za Ajlu i Almu. Veliki pozdrav i od nas, eto to je to, narode. A mi se selimo u drugo selo, pa se vidimo tamo. Ćao.